svi ti veliki zločinci, oni su imali često velike sposobnosti i razvijene i doktorati redom. A da dobrota ne pređe u glupost. To je. To je nama najteže. Jer ako pređemo u jednom pravcu, idemo često do kraja. A se mora čuvati nego jedno i drugo. O tome je reč. Dakle, udalji smo se u mnogome od toga principa evanđeljskog. Upravo to propadanje moralnog kapitala u našem narodu i odbacivanje svoje vere i nacionalnih vrednosti u tom vremenu komunističkog ropstva, uzrok su te opšte duhovne raslabljenosti. A koji su to putevi našeg povratka Bogu, odnosno sebi? Pa evo to sad što rekao. Ta svijest da jednu i drugu snagu koju je Bog obdario da držimo. I onda ugledanje na naše svete pretke koji su kroz stotine godina ropstvu bili kadri da izdrže i da održe i veru pravoslavnu, i to ne samo veru pravoslavnu u znanju, nego i veru pravoslavnu po vladanju, po postupanju, da je on bio kadar da i obraneći se od zla, ali ne kao ne čovjek, ne kao zločinac, nego da se brani, pa ono u principu puška ti je, puška mi je, pa koje Bog isjeća junačka. Druga je stvar braniti se, što je hrišćanski dozvoljeno, a druga je stvar osvajati osvajački rat. Dakle, odbrambeni rat je blagosloveni evanđeljski, o tome se radi. Dakle, vratiti se tim večnim evanđeljskim principima koji čak propovedaju i ljubav prema neprijatelja, to je svest da je taj neprijatelj, taj zločinac, da ne zna šta radi, a mi znamo da on u stvari ide u ambis, a on to nije svestan. Pa se molimo i Bogu da ga obrati, da učini što potrebno, ne nasiljem, da on shvati i da se i on pokaje i spase. To je taj put kojim treba da svi, da držimo ti naših predaka, da se održimo kao ljudi, kao narod Božji. Pa ćemo se onda održati i biološki. Kao nasljeđe komunističke razgradnje našeg nacionalnog prostora sada se javljaju nove podele u srpskom narodu. Kako konačno stati na put tom vekovnom duhu nesloge, raskola, bratoubistva? Zato je, vidite, pre svega neshvatanje tog osnovnog principa evanđelskog ljubavi, nego je sujeta jedna gordost i onda razume se kad ona se podigne, onda dolazi do svađe, dolazi do netrpeljivosti čak, a kamoli ljubavi. I onda doje do toga. Sad, ovi naši, da kažem, i komšije i neprijatelji, oni su kompaktni kao jedan, ali kompaktni često uzdu. A kod nas je drugčiji jedan stav. Jedan Grk u ono doba, kultura, kad su naši preci dolazili u ove krajeve, pročitao nas je i zabeležio, pa je rekao, napisao, kod Srba se ne može ništa učiniti mitom, nešto su nepodmitljivi, nego zbog mnogih suprotnih gledišta. Nije nesreća što mi imamo mnogo i suprotna gledišta, jer kad je reč o nečemu, mora se stvar sagledati sa više strana, ali često kod nas dolazi pitanje do onoga što nije više razlika u mišljenje, nego što je zločin. Bio sam na Kosovu už oko 34 godine, pa je bilo teško dobiti dozvolu u ono doba da se obnovi neka crkvica porušena u tursko doba, grobi to. Ali kad smo ipak dobili ponekada, sastanemo se, dođem i ja, sveštenik, oni odbornici i kao među ljudima da vidimo kakvu ćemo crkvu da gradimo, koliko imamo sredstava, kolika, da će da ima kube, od kakvog materijala, kao što već biva. I reče jedan neki, najbolje i najbrže će biti da radimo od onih blokova, to je najjeftinije i najbrže. A drugi će reći, pa jeste od blokova, ali nećemo mi kroz 10 godina ponovo da gradimo crkvu, da gradimo jednog trajnijeg materijala. Pa što je drugi, pa dobro, mi imamo kamen, ajde od kamena.
Onda ću jedno da kažem, ma znaš, ako budemo mogli poslije nekoliko vremena da živopišemo, da metnemo freske po kamenu i sadašnjem malteru, teško će to biti. Onda će onaj reći, pa dobro, nek spolja bude od kamena iznuta od cigle. Vidite koliko različnih gledišta i svako ima svoju logiku i smisao. Ali sad se razume se, ima forum, vlast koja će odabrati od svega toga da bude od kamena spolje iznute od cigle, da ima kube, da je toliko metara i tako. Sve ovo do sada bilo dobro. Sad kod nas dolazi ono što nije dobro, što biva da ne bude dobro. Oni čije gledište nije uzeto u obzir, oni ne samo da će vam biti neprijatelji, upotrebit će neprijatelje da onemogući da vi što učinite. Nemamo kud, znate, toga se moramo osloboditi. To je samo jedna gordost, jedna sujeta, ja pa ja, i onda vidite do čega dolazi. A gordost je prvi greh koji je postao u svijetu. Znate, Anđeo iz gordosti se digao satanajlo i sad su ti satanisti koji propovedaju da je svaki od njih i članova, on je sve i sva. Nema Božje utvijet, nema više ničiji. Tu je ta nesreća. Kad budemo toga svjesni i budemo malo smireniji i makar tolerantniji, ako nismo u ljubavi, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo, ako nije dobro, ali da shvatimo i da bude da ne dođe do mržnje i da ne dođe do ovoga što nas toliko cepa, deli i čini i prema neprijateljima. Da je neprijateljima to bolje nego nama sami. I to to. Prvo ste proveli 34 godine na Kosovu i Metohiji kao episkop Raško-Prizrenski. Kako danas vidite rešenje tog pitanja Kosova i Metohije? Za te 34 godine od početka nije trebalo mnogo otvarati oči pa vidjeti da jedan broj Albanaca, Šiptara sistematski radi na priješi pritisak u pravcu etnički čistog Kosova. Koliki je to broj bio, ne bi mogo da kažem, on je bio. Od prve godine sam ja se žalio vlastima u Prištini, kad su bili na vlasti Srbi, Crnogorci i Šiptari, pa i poslije kad je Kosovo i Metohija proglašeni autonomnom pokrajinom, gdje su bili na vlasti u većini Albanci. Žalio se i ovdje u Beogradu vlastima i Svetom arhijerejskom saboru. U tome se radi. Iznosio sam te momente. Kojoj to zemlji u Evropi, pa da uzmemo i u svijetu, koja je to zemlja etnički čista, koliko ima te drugi, a šta bi bilo i da Srbija proglasi. Hoćemo Srbiju etnički čisto i gotovo svi nek se čiste. Dakle, reč je o tome da na Kosovu se vrate proterani izbeglice, da se nastavi život u trpeljivosti ako još nismo uzrasli do višega. Stotine godina su bili i mi nikada nismo odricali i Šiptarima da su oni autohtoni na Kosovu i Metohiji, upravo i njihovi preci redom. Kada budemo ljudi, pa ćemo nam moći da opstanemo. Posle proslave 6. godišnjice Kosovske bitke piše mi jedan odža, Albanac sa Kosova, i kaže pored drugoga: za muslimansku veru neprihvatljiv je princip dok se jednom ne smrkne, ne može drugom da svane. Dok jednom ne bude zlo, ne može drugom biti dobro. Ja sam odgovorio, taj princip je neprihvatljiv i sa strane hrišćanstva i pravoslavlja. Ako budemo ljudi, zemlja Božja je dovoljno i široka i dugačka da ima mjesta za sve ako budemo ljudi. Ako budemo ne ljudi, bit će nam tesno, ako nas bude svi i kao među ljudima,
da vidimo kakvu ćemo crkvu da gradimo, koliko imamo sredstava, kolika, znači da ima kube, od kakvog materijala, kao što već biva. I reče jedan neki, najbolje i najbrže će biti da radimo od onih blokova, to je najjeftinije i najbrže. A drugi će reći, pa jeste od blokova, ali nećemo mi kroz 10 godina ponovo da gradimo crkvu, da gradimo jednog trajnijeg materijala. Pa što je drugi, pa dobro, mi imamo kamen, ajde od kamena. A onda ću jedan da kažem, ma znaš, ako budemo mogli poslije nekoliko vremena da živopišemo, da metnemo freske po kamenu i sadašnjem materu, teško će to biti. Onda će onaj reći, pa dobro, nek spolja bude od kamena iznuta od cigle. Vidite koliko različnih gledišta i svako ima svoju logiku i smisao. Ali sad se razume se ima forum, vlast koja će odabrati od svega toga da bude od kamena spolja iznute od cigle, da ima kube, da je toliko metara i tako. Sve ovo do sada bilo dobro. Sad kod nas dolazi ono što nije dobro, što biva da ne bude dobro. Oni čije gledište nije uzeto u obzir, oni ne samo da će vam biti neprijatelji, upotrebit će neprijatelje da onemogući da vi šta učinite. Nemamo kud, znate, toga se moramo osloboditi. To je samo jedna gordost, jedna sujeta, ja pa ja, i onda vidite od čega dolazi. A gordost je prvi greh koji je postao u svijetu. Znate, Anđeo iz gordosti se digao satanajlo i sad su ti satanisti koji propovedaju da je svaki od njih i članova, on je sve i sva. Nema Božje utvijet, nema više ničiji. Tu je ta nesreća. Kad budemo toga svesni i budemo malo smireniji i makar tolerantniji, ako nismo u ljubavi, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo, ako ono nije dobro, ali da shvatimo i da bude da ne dođe do mržnje i da ne dođe do ovoga što nas toliko cepa, deli i čini i prema neprijateljima. Da je neprijateljima to bolje nego nama sami. I to je to. Prvo ste proveli 34 godine na Kosovo i Metohiji kao episkop Raško-Prizrenski. Kako danas vidite rešenje tog pitanja Kosova i Metohije? Za te 34 godine od početka, znate, svi ti veliki zločinci, oni su imali često velike sposobnosti i razvijene i doktorati i redom. A da dobrota ne pređe u glupost. To je. Tu što je nama najteže, jer ako pređemo u jednom pravcu, idemo često do kraja, a se mora čuvati nebo jedno i drugo. O tome je reč. Dakle, udalji smo se u mnogome od toga principa evanđeljskog. Upravo to propadanje moralnog kapitala u našem narodu i odbacivanje svoje vere i nacionalnih vrednosti u tom vremenu komunističkog ropstva, uzrok su te opšte duhovne raslabljenosti. A koji su to putevi našeg povratka Bogu, odnosno sebi? Pa evo to sad što rekao, ta svijest da jednu i drugu snagu koju je Bog obdario da držimo. I onda ugledanje na naše svete pretke koji su kroz 100 godina ropstvu bili kadri da izdrže i da održe i veru pravoslavnu, i to ne samo veru pravoslavnu u znanju, nego i veru pravoslavnu po vladanju, po postupanju, da je on bio kadar da i obraneći se od zla, ali ne kao nečovjek, ne kao zločinac, nego da se brani. Razume se, kad ona se podigne, onda dolazi do svađe, dolazi do netrpeljivosti čak, a kamoli ljubavi. I onda dođe do toga. Sad, ovi naši, da kažem, i komšije i neprijatelji, oni su kompaktni kao jedan, ali kompaktni često uđu. A kod nas je drugčiji jedan stav. Jedan Grk u ono doba, kulturan, kad su naši preci dolazili u ove krajeve, pročitao nas je i zabeležio
Pa je rekao, napisao, kod Srba se ne može ništa učiniti mitom, nešto su nepodmitljivi, nego zbog mnogih suprotnih gledišta. Nije nesreća što mi imamo mnogo i suprotna gledišta, jer kad je reč o nečemu, mora se stvar sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi pitanje do onoga što nije više razlika u mišljenje, nego što je zločin. Bio sam na Kosovu už oko 34 godine, pa je bilo teško dobiti dozvolu u ono doba da se obnovi neka crkvica porušena u tursko doba, groblje to. Ali kad smo ipak dobili ponekada, sastanemo se, dođem i ja, sveštenik, oni odbornici, pa ono u principu puška ti je, puška mi je, pa ko je Bog i sreća junačka. Druga je stvar braniti se, što je hrišćanski dozvoljeno, a druga je stvar osvajati osvajački rat. Dakle, odbrambeni rat je blagosloveni evanđelski, o tome se radi. Dakle, vratiti se tim večnim evanđelskim principima koji čak propovedaju i ljubav prema neprijatelja, to je svest da je taj neprijatelj, taj zločinac, da ne zna šta radi, a mi znamo da on u stvari ide u ambis, a on to nije svestan. Pa se molimo i Bogu da ga obrati, da učini što potrebno, ne nasiljem, da on shvati i da se i on pokaje i spase. To je taj put kojim treba da svi da držimo ti naših predaka, da se održimo kao ljudi, kao narod Božji. Pa ćemo se onda održati i biološki. Kao nasljeđe komunističke razgradnje našeg nacionalnog prostora sada se javljaju nove podele u srpskom narodu. Kako konačno stati na put tom vekovnom duhu nesloge, raskola, bratoubistva? Zato je, vidite, pre svega neshvatanje tog osnovnog principa evanđelskog ljubavi, nego je sujeta jedna gordost i onda